Nibyo mu buryo bukomeye kandi butunguranye cyane Perezida Vladimir Putin amaze kurasa ibirombe bikomeye cyane by'igisirikare cya Ukraine, aho bimaze gutangazwa neza ko izi ngabo za Ukraine zahise zihaburira abasirikare bageze ku gihumbi ndetse banarenga mu buryo bukomeye kandi butunguranye cyane. Muri Luhansk hoherejwe misile zikomeye cyane zihise zihitana abaturage batari bake ndetse n'ingabo za Ukraine zigera ku gihumbi ndetse n'abandi barengaho benshi. Ndetse nk'uko bikomeje gutangazwa neza, byamaze gutangaza ko hafi 70% by'abakomeretse banapfuye, ndetse bigatangazwa neza ko benshi mu basirikare ba Ukraine bapfuye bazize ubuvuzi butunguranye, gutakaza amaraso, imiterere y'isuku, kutubahiriza ibikoresho ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse Putin yavuze ko igihombo cy'ingabo za Ukraine muri Solidar kiri hejuru cyane. Mwabyumvishe ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, nanone tugiye kugaruka mu nkuru zikomeye zikomeje gutaruka ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Chaka dasoka huri hose ngwino bana natwo kana subscribe muri kuri button mutukugura ariko tugira tubane 5/5 muri izi nkuru zikomeye ngo ayikaze. Nkuko tubikesha ibinyamakuru byacu mbere Rusi Partizan ndetse na Bomb Today cyamaze gutangaza neza ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kwirukana uwo bita Alexei Pavlov ku mwanya w'ubunyamabanga wungirije w'akanama gashinzwe umutekano, atangaza neza ko uyu munyamabanga wungirije atakira umunyamabanga wungirije w'akanama gashinzwe umutekano, akaba yirukanwe mu buryo bukomeye kandi butunguranye cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande bikaba byamaze gutangazwa neza ko Pentagon ndetse n'Ubudage byamaze kwemera imfashanyo ikomeye cyane bizoherereza igihugu cya Ukraine. Byamaze gutangazwa neza ko bamwe mu bayobozi bakomeye bibi bihugu bikomeye cyane bamaze kwemera neza ko bagomba kureba uburyo bakoherereza intwaro zikomeye cyane ndetse n'ubundi bufasha bukomeye cyane ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Ibi bikaba byamaze gutangazwa neza ko umuyobozi wa Minisiteri y'Ingabo za Amerika mu nama yagiranye na mugenzi we w'Ubudage komeza kagenda muhatira kwemera kuzatanga intwaro zikomeye cyane ndetse n'imodoka nini z'imirwano. Ibi bikaba byamaze kwemezwa neza ko mu minsi mike imfashanyo zikomeye cyane ziraba zageze mu gihugu cya Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande byamaze gutangazwa neza ko Nato nayo ikomeje gushigikira Kiev mu kohereza intwaro zifite agaciro ka miliyari 10 z'amadolari. Bikaba bikomeje gutangazwa neza ko Nato ikomeje kugenda ifasha ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine, ikomeza ndetse no gushotora Uburusiya, bityo bikaba bikomeje gutuma intambara idahagarara mu buryo bukoronye. Ndetse bikaba byanatangajwe ko Pentagon yavuze ko Amerika igomba gushinga icyicaro mu Budage kugira ngo itange intwaro muri Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya Dmitry Peskov akaba n'umunyamabanga w'itangazamakuru wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kugira ibyo atangaza ku kibazo cyo gutegura imyigaragambyo ishobora kuzabera i Moscow no gushyiraho uburyo bwo kwirinda ikirere ku gisenge cy'inyubako. Hano ndashaka kukuyobora rwose muri Minisiteri y'Ingabo zacu, avuga amagambo akomeye cyane kandi anateye ubwoba, akomeza kugaragaza neza ko agomba kuyobora ibikorwa bikomeje kubera mu gihugu cya Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande impuguke mu by'intambara yavuze ko Uburusiya bugomba kongera ingufu mu kurinda ikirere cyabo, bazana intwaro zikomeye cyane zikomeje kugenda zirasa misile ziraswa mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko nanone ku rundi ruhande Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ubufaransa bugomba kugira ubushobozi bwo gukorana n'ibindi bihugu by'Uburayi muri Nato cyangwa hanze y'ubumwe bw'ibi bihugu. Akomeza anatangaza neza ko nibiba ngombwa bazanatanga ubufasha bukomeye cyane ku gihugu cya Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande nkuko tubikesha ibinyamakuru byacu nka Beralusi Partizan ndetse na Bomb Today cyamaze gutangaza amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uwo bita Medvedev mbere y'ikiganiro cy'umuryango w'Ubibumbye ku bijyanye no gutanga intwaro nshya zemereye muri Ukraine. Yavuze ko gutakaza ingufu za kirimbuzi mu intambara isanzwe bishobora guteza intambara ikomeye cyane ishobora gukomeza kubera muri Ukraine ndetse ikaba yafata n'ibindi bihugu bikomeye cyane. Akomeza anaburira Iburengerazuba kwirinda guha Ukraine uburemere bushya, intwaro nshyashya hamwe na system zo gutera. Yakomeje agira ati ntabwo ari ubwa mbere twumva amagambo nk'ayavuye mu Burusiya, kandi mvugishije ukuri twizera ko amagambo y'ubushotoranyi ku ntwaro za kirimbuzi atari akaga gusa, ahubwo ko ibi bikaba bigenda byongera ibyago byo guca imanza nabi kandi tugomba kwirinda. Ariko nanone ku rundi ruhande Ambasaderi muri Amerika Anatole Antonov yatangaje amagambo akomeye cyane akomeza kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziri inyuma y'iyi ntambara ikomeje kubera mu gihugu cya Ukraine. Mwabyumvishe ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Tugiye kugaruka mu nkuru zikomeje kuvuga ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Nshuti yacu yakadasohoka uri hose ngwino bane natwe kandi subscribe kuri tugukora no kundagera tubane 5/5 muri izi nkuru zikomeye ngo ayikaze.
nk'uko tubikesha ibinyamakuru byacu mu isi nka Beralusi ndetse na Bomb Today byamaze gutangaza neza ko ambasaderi muri Amerika Anatole Antonov yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo aribo bari inyuma y'intambara ikomeje kubera mu gihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Antonov yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushaka amafaranga icyarimwe zigakomeza kohereza muri Nato nayo igakomeza kugenda yohereza intwaro zikomeye cyane ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Bikaba bikomeje gutangazwa neza ko bakomeje no kohereza amafaranga akomeye cyane ndetse n'intwaro zikomeye cyane mu nganda kugira ngo zikomeze gukora ibitwaro bikomeye kandi bya kirimbuzi. Uyu mwambasaderi ukomeye cyane Antonov yamaganye kandi ibirego bivuga ko Uburusiya bukangisha gukoresha intwaro za kirimbuzi abita ubusa kandi ko ari inshingano yabo mu gukomeza guhagarika intambara iri gukomeza kubera muri Ukraine. Mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa bidasanzwe by'Uburusiya muri Ukraine, Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ba Nato bashyigikiye Kiev mu gukomeza kohereza intwaro zifite agaciro ka miliyari 10 z'amadolari. Moscow nayo yagiye ivuga inshuro nyinshi ko gutanga intwaro zo mu burengerazuba byongera amakimbirane akomeye cyane kandi gutwara intwaro bikaba intego yemewe ku ngabo z'Uburusiya kandi ko bikomeje gukorwa neza cyane n'ingabo z'Uburusiya. Ariko nanone ku rundi ruhande rwo bimaze gutangazwa neza ko iki gisirikare cya Ukraine gikomeje kugenda gifashwa n'abasirikare bavuye muri Nato ndetse kigahabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byamaze gutangazwa neza ko ingabo z'Uburusiya zikomeje imyitozo ikomeje kubera muri Beralusi. Aba basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cy'Uburusiya bakomeje gukora imyitozo ikomeye cyane y'indege, aho byamaze gutangazwa neza ko Beralusi ikomeje kugenda ifasha igihugu cy'Uburusiya mu kubahereza imyitozo ikomeye cyane yo gutwara indege z'intambara ndetse bagakomeza no kubahereza ibitwaro bikomeye cyane bikomeje gukoreshwa ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Ariko nanone ku rundi ruhande byamaze gutangazwa neza ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin amaze gukomeza gahunda ye ikomeye cyane yatangije kuva ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi gahunda ikaba ari yo gutsembaho burundu Kiev ndetse bakanabohoza Donbass. Ariko nanone ku rundi ruhande mu makuru akomeye cyane bikomeje kugenda bitangazwa neza ko umuryango wa Nato ukomeje kugenda ugaragaza neza ko ukomeje gushyigikira igihugu cya Ukraine mu gutanga intwaro zikomeye cyane, indege zikomeye cyane za kamikaze zikomeje kugenda zikora byinshi ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine, zikarasa neza ku mwanzi wo mu Burusiya. Bityo bikaba bikomeje kugenda bifasha igihugu cya Ukraine ndetse na perezida wabo Volodymyr Zelensky bikaba bikomeje kugenda bibahereza imbaraga ndetse n'ubushobozi bwinshi bukomeje kugenda butuma bihimura ku gisirikare cy'Uburusiya. Ariko nanone ku rundi ruhande